Nećete verovati šta se upravo dešava. Srpska i crnogorska policija nalaze se u vanrednoj potrazi za čovekom za kog se veruje da je umešan u najteže zločine, ubistva, teška ubistva i vođenje kriminalne organizacije. A ono što ovaj slučaj čini još bizarnijim jeste kako je uspeo da pobegne, i to iz samog Beograda, šetajući ulicama kao da je slobodan čovek. Filip Ivanović, 30-godišnji državljanin Crne Gore, koji je mesecima bio u kućnom pritvoru u Beogradu zbog pomaganja u ubistvu Bojana Mirkovića u naselju Belleville, uspeo je da uradi ono što zvuči kao scena iz krimi filma. Dana 4. decembra prošle godine Filip je napustio stan uz dozvoljenu šetnju i nikada se nije vratio. Umjesto toga, pokidao je elektronski nadzor, takozvanu nanogicu, i nestao bez traga. Tek sutradan, 5. decembra, poverenik je došao da ga proveri i zatekao jeziv prizor, nanogica nasilno skinuta, a Filip nestao. Taj cijel dan imao je prednost u bekstvu, prednost koju je iskoristio da doslovno ispari. Za njim je odmah raspisana međunarodna poternica, ne samo da ga traži Srbija, već i Crna Gora, i to zbog još ozbiljnijih optužbi. Crnogorski sud tereti ga za učešće u kriminalnoj organizaciji i saizvršilaštvo u 2 ubistva. Interpol ga sada traži širom sveta. Crnogorska policija apeluje na sve građane: ako prepoznate ovog čoveka, odmah pozovite policiju. Ne pokušavajte da mu priđete, ne prilazite. Ovaj čovek se smatra izuzetno opasnim. Posebno zabrinjava činjenica da je Filip Ivanović dan pre bekstva bio na suđenju, gde su iznošene završne reči. Tamo su njegovi saučesnici, uključujući Lazara Tejića, već čekali presudu koja bi mogla doneti doživotnu kaznu. Za Ivanovića je predložena kazna od 8 godina zatvora, ali sada kada je pobegao, to je tek početak njegovih problema. Šta je sve znao? Da li se unapred pripremao? Da li mu je neko pomogao u bekstvu? Pitanja je mnogo, a odgovora za sada nema. Podsjetimo, Ivanović je ranije uhapšen još 25. novembra 2020. godine zbog osnovane sumnje da je bio umešan u teško ubistvo. I pored ozbiljnih optužbi, apelacioni sud mu je u martu ove godine zamenio pritvor kućnim, što se sada pokazalo kao kobna odluka. Da li je sistem zakazao? Da li smo pustili ubicu da slobodno šeta našim ulicama? I šta sada? Gde je Filip Ivanović? Policija poručuje: opasnost je realna i sve snage su angažovane na njegovom pronalasku. Pratite nas za najnovije informacije i ne zaboravite da lajkujete i podelite ovaj video kako bi istina stigla do što više ljudi. I zapamtite, ako ga vidite, odmah zovite policiju.